Malo mai tamai fefini ko Setita tu ni to fa ha pa mo polo kalama tonga I he ahoni. I he fefini o fehu'i ai o ku malu na ia Fonua pe o ku malu na ia tonga I anga tau no fa Fonua. O ko I he ni ai pe mo Minisita Polisi ona po Mateni Tapueluelu ke fai ha Talanoa he ko taha fokia o na kawenga ngāwe ki he malo pe mo melino Fonua. Ona po Mateni Tapueluelu malo mai tamai fefini. Malo tau lap Setita. I security intelligence website o ku asiai ai fo I fehu'i e whākilo ono mano ni mawhi. Ko ngai fehu'i koe ni o fe'ave'aki pe ia pa mo malo ai Fonua pe koe malo ai kakai o Fonua. Koe taha ai te fito I kaweinga o ngāhi a kau polisi ki he malo pa mo melino ai Fonua. Ka kulahi ngahi mea ku hoko I tau atakai I tongani o kai ki ngata pe I he ngahi mahina ko ia ko mariwa tu tau ko mariwa tu. Ka I he mahina pe ko osi pe ko ngahi wike ko ia ko osi ne hoko ai a ngahi mea I tau Fonua o motu ai kei polo ko malo ai Fonua whaka interneti hoko ai a ngahi mate I he loto hala pule'anga Nuku'alofa fehu'i ai he kakai pe o ko kei malo ko a hotau Fonua. Minisita Polisi ko fehu'i a aku ke te koe o kuiai nai ha ho ha pe ko ha o concern ki he malo ai Fonua ka pauleva o kuiai ha o concern ki he malo ai Fonua o kuiai nai ha o patseti pa ko ha lahi ho patseti ki he malo ko ia ai Fonua pe ka pa o kuiai ha o patseti o kuanga fefe ho to fake patseti ko ia ke inasi anga kupe fa ko ia ai Fonua I he malo o tau Talanoa ke he fini. Whamalo at Setita pa kukore peke u whamalo at I he tala fakapa'anga mahe'i wha'at me TV me reiti o tonga ka atake u kawat ke polo kalama koni mo tariui ke kakaya e Fonua. Fekau'Aki pa mo tunga malu e Fonua. Ko e mo'oni a Setita ko mahalo ko e tari mahino ko te watu ogiai e kutokanga ke he tunga malu ko e Fonua. E kehe ia maha kupehe o kufu ho haa. Kana uhinga pe e kutokanga ko mo'oni o kuhoko e ngaahi mea. Kene ave ai ke tau tolu ke tau tokanga ka koe mea koe ke nau wha'unga lao mo koni stūtone e Fonua o tūtai. Pai lava pe ke address pe lava o fakahoko hanga au e ke ngaahi mea kou whai ai ho haa. Te tau kamata pe me fehu'i kou ke omi koe ha patseti koe Potungaue Polisi koe patseti lolotonga Potungaue Polisi koe hiva poini ono miliona. Pegua me ngai tokoni ai o mai me muri me Potungaue me pule'anga Nuisila me Australia. Pegua pe o kutui o kulava pe he Potungaue o whakawhetaulaki ai ngaahi ko haa koe I he taimi. Tau pehe Setita kamata me ho fehu'i ko tu'unga malu ko motu ai kei polo. Na e toki paasi he kabineti ane nai ai komiti ai kabineti ko komiti ai kabineti na e toki paasi ane nai I whakataha kabineti koe a pule lulu koe ahonia. O whakatu'u ai a komiti ke siofi pe mo reporti mai Fekau'Aki mai mau na hoko koe ki he keipolo. He kumooni pe ho lave. O gai kaunga ai a keipolo ke strategic security a tonga kono ngā ka tau fetu'utaki pe mo a whahinga warning Fekau'Aki mo a wha mo e uhau ai. Pa koe fakatotolo ko ni e whengawe ake komiti ko ni koe ai kabineti u kau kai motuani u se ai e tokoni paremia me kau minista ke meiteki. Pa te mau whengawe ake me komiti ngāue I he meiteki moani I kehepe. Ke reporti mai e tūkunga totonu na e hoko koe ki he tau keipolo ke mea I he kakai o e Fonua. E taimi ta tau na si ave ai ki reporti uluaki porque ki initial report pe na mai me he kautaha keipolo Fekau'Aki mo e mau mo ngahi uta na si ave ni Potungaue Polisi na ave ki komisiona polisi pe na si ai tutu ni komisiona ke kamata vakai ko anga fo ke fakatotolo o kuia ai ki preliminary inquiry ke sio pe kuia ha case ko ne ai pe ai case ke fakatotolo pa declare leva ko case ko ni o fakatotolo'i hia Fakatotolo'i haka ko tu'unga ko ke taimi o nau vakai ko no inga pe ko ngahi uta me ngahi whakailonga mahe taimi ni o kutuhui ana ai human factor na kaunga ke no mau I keipolo ko no inga ko no o ko e maia I keipolo o ku haia ko whahinga no ia o whai pe he kakai semen
e o si whahino mai ka te au ai no ko ni ko kau si men pe o nana whahino mai pa ku ka pike ngatai o ku ngā'ehu Potungaue Tamate'i. Oh, ai ko whangana no o koe ni na asika foi kei polo, ko whangana no o ia aka kai pe whalauta. Ko no o kuako'i, pe o kai kau whalauta hi pe paka o anga o lau o kuako'i e Potungaue Tamate'i. Ko no ha mea o ku mau, ke mau apito ke hiki kau whainga fuhano vete. Ko hinga ko ngai fekta pe he ko poinia aku o ku tuhuia o kia human factor, pe ne ni ihi na nau kaunga ki ai. Pe kutupuai ahono vahe'i he Potungaue Polisi. Pe mau toki kauat pe mo ki mau tolki ai, i he mau whakatol ke whakakato mai. O mahu'inga au pito e Setita, ke matu aki tau atai na Fakatotolo'I. O wau whakaamu, o whanonga mai kakai Fonua mo ni ihi Oku Nau ilo mo kaunga ki he palparema koni. O ku totonuia ke whakapau e ke te hoko. Pe toi hoko ha mea peheni i hatoe koloa pe ko strategic asset ai Fonua. Wikai ke taha pe. E kau e tonga pawa ai, e kau e tonga kesi ai. Ngai feitu'u o mahu'inga ke Fonua. Pe o whemau ke fakapa'anga, heke ke te huha human factor o kau i ha mea pehe. Ai ko tukunga ko iai, ko anga ko o kuongo i, neongo o hoko paloparema, ka o kiai a lao, o kiai pa mo Potungaue, o kiai mo mea ngāue, pe taulava o kore tokoni ki muri, ko mea mau whai. Ke whakawhetauaki a paloparema ko ni. Ai a ko whalala pe au e lava o solova, au pito. Nā kai ke lava e fuiwea Amerika ta awhe tui e o whakapuna o taua mahanga. Kana nau lau Fakatotolo'I ilo. Pe aku pehe anga ko e whakaukau ko he taimi ni ke tunga malu e Fonua. Iyo o kiai e tokanga ki ai, ka o kai ke pehe au ia e lava o mahua ki tua o kai ke lava o puke mai. O kua uongoi o kiai ni ihi, o kunau feinga ke whai ha fekau'Aki, pe whai hake i ha skeiri o lalahi, ka lava ke hu mai ai ngaahi mawhai maalunga ngai ko sotia. Ka uhingani o koutou kore ai ki he kakai o Fonua, oua te mouto ke tauhere ko ia. Tuange pe ke ni ihe ko ni ke naulonga a pepe arupe ospe ia te ia. He kuikai ka ha uhinga ia. Ha uhinga lahi ia ke tau pehe e tau tolu ia. O totonu ke whai aha mo veu. Ka ke te talawe mai ki ai a mui ang ke whaikonga ko ia. Ka koutokanga tu ke tawhaaki pe koe ni o e malu koe e Fonua, me ia te ki tau tolu pe koe o e Fonua. Ai aku ki ka matalawe mai ki ai, ka koutokanga tu ke tawhaaki koe ni o e fakahoko, ai whakaki vāvākovi Fekau'Aki, i ngaahi night kalapu pe mo ngaahi feito'o whakapule'anga, i loto Nuku'alofa, o kai ke fu mama o eni, pe a mehe api polisi koe Nuku'alofa. Mahalo pe tama koe ki isi koe nai hokai koe pe kia e toko tahatonga koe mi Amerika i he loto halapule'anga Nuku'alofa. Mahalo pe tama o ki mita pe uanoa pe tolunoa me iai ki api polisi. Ka nai kai ke iaha polisi na i fo i feito'o koe ni ke lava whakahaofi mo ui koe ni. Minisita oku fefe ai malu ho tau Fonua, mei he kakai o e Fonua, pa te whakakawa tenu mo ki whai elemeni te taha. Koe aisi, ko hoko ia, koe mea ke ni hanga whakapopulai, mo hoko ke ni ai kakai o e Fonua, ke nau ongo i ta e malu, he nofo i ho tau Fonua. Koe mooni e Setita pa koe mea pango ni, ai hoko ai pekia ko ni, e kai ke uto e fulawe ki ai ula kipe, o ki ai ai Fakatotolo, pe mo e whailo whai i heni, pe tuku'i ke awhini mai whakamau'anga. Koe ua o lolotonga lele ai mea whaeiki ko ni pe au kiai e ku Fekau'Aki Fekaunga mamahi ke whamiri. Pe au kiai e ni i he kabineti, me puranga unau lawa Setita ko nau hinga pe ke ilonga, o mau whakaapa-apai ai pekia noa e toko taha koe ni. Ka koe tūkunga ko ki ai whai whatongia kau polisi e Setita. Koe mea pango Setita. Ko toko lahi koe kau polisi he taimi ko toko whāngia waono. Te ke lau kea kakai o ku livi, kakai o ku puke, kakai o ku Mateni Tapueluelu. Mo ni ihi au whakawhisi peia i he tau ke tau. Ni ihi o ku suspend. Pea toki veteki rewa ai mei niua o hau ki wawa o hau mai ki hapai au mai ki heni.
talupe hu ai motu ania ki Potungaue Polisi mo ku raki fotu raki ta upe ko na minista e manatu ni ka e minista paanga malolo ne manatu ni na ku ki fe'ave'aki mo he kabineti na raki upe fotu ki ai ke hike to lahi ka polisi ne ki tari he minista ko ni pe ha urewa au ki fare area na o fare kabineti kon tik hoka me pe tu minista o kore ke fare area kono nga ke tari ko e kore ko lo to kabineti kai ke ko tu he ko me ko mahino mai taimi o kia no fakakau'anga ue pa ko uhinga ia na pasi ai ko e pure'anga ke hiki ake toko te au ai tana ke toko ni manoa i tau fakapa'anga ko ni ako ni kama pa toko ni manoa he tau fakapa'anga mai ko e Makehe me ai ku Australia e pure'anga ke o mai ai me ngāue o no fa me ngāue o tu ko te me ngāue ko ni ki he Potungaue i tau fakapa'anga ko ni ai ko tu'unga ko mau ai ko fakapa'au'i o ku lava o fakakakato fakakakai fakamea ngāue pa me ata ko malu ai lao ke ne malu ai faitotonu i loto he Potungaue ai ko ne kakato pe u mea ko ia ko ne kakato ia ai ngaahi vai anga mau hanga o siofi o ilo pe aku o ature o whakanau naui mau amanaki e hoko foi waha taime na mau whakotu ai a task force pe he tau ko osi pe ke tau ni Setita ai ko task force ko nina e whiriwhiri ani i e kau ki ai kai ke te ave ke ngahi umanga au nga maheni na e whiriwhiri ko nga ko pui to au ke nau tonu na pau ke whakapapau'i o nau maa me he tila pe au nau mate aki e whai whatongia pako ni ihi kona nau mai ko ia te au tupu fo ipuke te au tahafitu arrest ko nau puke katoa kau relate ke drugs he whai whataim be ko iki heni alu a o fuulahi mea ko mahinga reka mau tolu o ku tonu e mea ko mau ongo o pau ke whiriwhiria ani ihi koe o ku nau kau ke drug ke task force ko ia ke whakapapau'i o kai ke mama whakamatala ki tua pe ku totonu me ke tau faitotonu ke tau Fonua o kui kai ke pehe ia o ku e sia katoa e Potungaue Polisi ka kui ai ki toko ni ihi o nau hanga lava ki e Potungaue o asi kovi katoa e Potungaue hange koe ni nai kai toi kalo e Potungaue mohono puke officer polisi e taha lolotonga foitila no stara he ngo me ko ni ai ko time ko na set up wa ni ke na opu ke na o mai pe polisi e taha ko te o se me recruiti o fit ko no nga fa ana ko turi pe polisi ko e te elere ko tamsi ko ya na te o se me mu ko nga fa ko turi pe polisi ko ana ke te ha ko me ko to pe la ko e mu ka polisi mu o to o ya ko turi pe ofisa ke ma pe mau pena ma ko ngai me ko na la ku to pick up he maka i ka polisi o faita mu o si mu ten i ko na piki pena to exhibit ko poini ko fenga ke ai o fatonga e Potungaue Polisi o kia ki to ni i o na wesia i misi ko e Potungaue ba mau to ka ngai ke malu ani ko ne ka ngoni ka bau e o atu hani i ko puke ha api ko hua o sia o ni u hoko yo ana tau tamai apia mo me mai pe ko mo tie o steu mo me to koni mo ki mau me to koni fa mama lo ka mo to ki alu ka me ia hin o uhinga ia na sia to ka na ta ia tal ka tingna to pe ko fe tu o ha o me ai ka o ne tu mai o ki ai ni ke malu e fon o hinga na file task force and it's working o ha o mai ko ki a ni sai o tau hanga reva o identify para Makehe ia i process o fenga ke a ke whakamau'anga pia ke hatau tea ai ko en whakatu'u nga he puke ko e kakai ko tuai ko nga ko severe drugs ke whakamo'oni e poke awa CV i he lepi i Nusila pe tiki o mai me lai certificate ka whakaauha drugs ia o mai le certificate tamai ia ko mo'oni ko mena ma CV ko drugs pa ka whahinga drugs ko mea o mai le wa whakamoni i he hopo ko awe ko e tau exhibit pe he pe ko drugs ka CV Nusila o kiwi i Nusila ono inga o kia o ka pare malahi o Nusila o ke lave ipe e ko e Setita ka upe ke IC ai te tato ai ko me ko fiku e fenga ko na mau fare a Fakatotolo'I he taimi o ilo ko e fotu ko a lepi tongan e fe'unga ia mo taha po miliona tonga e ke ha lepi i tongani ke whakapapau'i ke oma hono identify a drugs
kai lava ke whai hopo oma pe pasi a te tauteanga. Pea u kauia i he whakatu'unga koe ni e Potungaue. Fakatotolo'I ni ko fakahoko atu Fakatotolo'I Potungaue Polisi o tānaki mai whamatala awi ki kabineti. Pea u kauia i he palani koe o mou kabineti, ke kauia i he patseti hoko mai, ke kamata ke whakatu e repi i tongani. Taha po ni walu miliona kai lava ke tau tala oma au pito koe high drugs koe mono whaahinga. Pea ku iai ai whakaamu ki he Fekau'Aki mai AFP, koe Australian Federal Police, ai ana nau hanga o tokoni mai ke provide information koe ni. Ai ako tui whake ke mea koe o ke Talanoa ki ai o mooni, whakatalanoa ki ai o mooni au pito ia. Ko toi konga whake taha oku ma'o pia me ngai whakamatanga koe ai kakai o i Fonua e na wongo i ta e malu koe i he ngāue ai ka o polisi uluaki koe ki mea koe ni kapau e hoko ha mea pe ko ha nau ilo report atu ha tila ki api polisi. Pea ku lavange, pea ku osi hoko ia ko maukau ngā api e ua. Lavange polisi, palang peo Talanoa pea alu. Fōloa ia kai ke toi whaianga ha toi fetu'utakia. Sai koe mea koe ia, pea koe ke ilo ia pe koe hae uhinga. He kuhi motu hia ai pe ai fetu'utakia. Koe mea e taha. Kono whaapuke koe ni o e kakai o atu ki a polisi, pe a mole ai e nau ngahi nau pe koe nau ngahi koloa whakafo i tui api polisi. Ko a oeni ki he feito'u koe o tau pehete tau kumi mo ui ki ai, mo kumi malu ki ai, mo kumi melino ki ai, o ku toi tae malu pe moia. Malo api te Setita koe ngai tuku'aki koe ni fuoloa no o mai. Pea o ikai ke hanga uia o whenke tatao pe whakalake ngai tuku'aki ko ni ukai ngai tuku'aki iai. O ku mooni ko uhinga ia Setita na hanga he Potungaue Polisi o whakotu'e mea whaita i loto i a Police Charge Office mo Pilisone ke whakapapau i o kulava o tala he mea whaita ko whe koloa o hao mohai pa ko whe whetu o tuku'ai pa ko hai o tā i Pilisone. Na iai e toko taha na e toki lavea i Pilisone. Koe malo koe iai mea whaita Setita. Ka pane kai mea whaita tuku'aki ke taha e polisi. Koe taha ia toko taha ke he pei loto Pilisone. Ka malo koe iai mea whaita o hawan tuku'aki e Potungaue Polisi. Ka koe ngahi koloa me ngahi launga o mai me Potungaue Polisi. O kou whea whakahake ke kai Fonua. O ku ikai ke whenga ke uhanga malu e Potungaue Polisi. O kou whanonga le reiki ai pa kou nofo whenke vete. I e ahoni te fakahoko atu pe. Na e tari he kabineti i he ahoni ke haia ha loya matao tao ke ne hanga review a ngahi lao Fekau'Aki ke lava ke whakotu'u ke hoko a ompat meni ko e sinoia ke ne ngāue o whakahoko a mea kui i muri ko e Police Independent Conduct Authority ko e mawhaieni o kune siofi ai ngāue le lei ko e kau polisi o hange ia ha toke tā o kune tala to onga mo ui le lei kuala tie mo ui le lei a Potungaue Polisi. O kia ia me pehe inu sila ko Australia me mika kato. I haa moa o whakahoko he nau ompat meni a ngafa ko ia. Ko Independent Police Conduct Authority. Ke whakapapaui ko launga Fekau'Aki me Potungaue Polisi o whakahoko e hasino o tau ataina. Ko e to'o whatongia i ho mou pureanga i e taimi i e lahi koe e ngahi ngāue. Mo e whenga ke whakapapau o ku tariui e Potungaue Polisi ke kau taxpayers. O ko e tuku'i ngatai ko kuma wa'u ke he taimini. O ku ikai ko ia pe. O ke ai mo e ngahi whakarelei ke he Setita. Na e whakahoko e whakataha ahoeua e Potungaue Polisi mo e kau taki maulunga i ho tere tānoa ko e tau mua peke mea tatau Setita. Ke review a whonga ngāue ke whakalakalaka ki mua. Ko e whenke turi ke whemau koe e kakai o whonga. Ka mahina whoka mo whakahoko pia ngāue ki ai. Ka ko ki ha whamili o ku nau mea mai ki he polokalama koe o e ahoni, o e whiawhini. Ka paulewa o ku nau fetu'utaki mai ki ha polisi, pia ikai ke toi whaianga ha fetu'utaki, o ku toi iai ha feitu ke nau kumi tokoni ki ai. Iyo. O kia whetu. O ku hangatonu mai pe ke komisiona o fisikonigoe i longolongo a ko iai whuku mai motuani. Pe au awerewa launga ko e ke he waa kui ko e Professional Standard Unit. Pe ko e SPU a sāpāu o ku ia ke taimini. Na iai e waa pehena nu sila e Setita. Ko e whaunga utanga ke taimini. Ko e waa ai a Potungaue Polisi o Fakatotolo'I ke Potungaue Polisi. Pe unau whahe nau tuku'i ngata. Na ia ia waa pehe anu usila. O ngata i wafe mafitu.
Ko nau iloia o ku ikai ke fu effective hono fakatotolo'I pehe polisi ai polisi. Me wafe mafitu ke tauna e whakotu e Independent Police Conduct Authority. Potungaue Makehe, Komisiona Makehe, Patset Makehe, Kaungaue Makehe. Ke tau ataina ke maa independent. Pada mo hu ke website ko ya, ko taha na ngai message talo mai, we are not the police. Ke tau mua ke falala ia o kunau tau ataina. Pe imamani o kuui e ngai sino pehe, ko integrity e polisi. Any police ministry ko kahane mea pehe, o ku au for integrity. Te whanga fakahoko atu, i malu e la lolotonga, ko o se ostahaine u nganga'ehu. I Fekau'Aki e Motu mo komisiona, mo kau polisi. U mahu'inga, ko me eia, o lalahi ai, a kau polisi, o mo whanongo o suspeni. Ko fehu'i e Potungaue Polisi, ke fakapa'anga, o ku taofi e whaihala I loto. Ko suspeni u ke hoko mai pena, tuki suspeni to taha u ko si, e komisiona. Ko fehu'i ki ai, ka koe mea koe o kou tui ki ai, hei kai ke ngata, ka orewa pe ke tau ataina. Pea koe lelei tahan, koe whaunganu ngā ke muri, koe whaunganu ngā ke koe e nuusila, koe whaunganu ngā ke ngā civilise, o ku matu o tua ko nau fou I he palopare mata tau. Pea koe whonga solova ko tau ngā ke tau tole taimi ni unau tamai nau taurea, it will not work. Ko pake ke unu koe ia me fakatotolo atape, ki he fakatotolo o tau ataina. O ia inu whahe Potungaue Polisi, ko lelei taha I mau whahe taimi I he malu. Whaha taimi ben ko hu mai ai ki he Potungaue. Ke whika telefoni ke nau toi fetu'utaki ki ai, pe koe whika telefoni tatau ai pe. Ia koe hiwa ua, o kai mai whika telefoni taha koe watolu. Koe whika ia koe ki PTS koe Police Training School, ako ki ai Motuan. Pe mai komisiona pa kia te au, koe lelei taha ka pau te mauha o mai pe ki ai. Kono uhinga kai lava ke Talanoa, mata ki he mata, pe ilo whika telefoni ke whaiata fetu'utaki ka pau e whaia Fakatotolo'I ki ai pe. Malo au pito ek minista I ho whakamalala mai, ai ta whaaki ko ia. Ka kuto iai whoki pia moi fehu'i e taha, o ku fe'e ai tu'unga malu e pule'anga I ho tau whakatu'utu whakakoristu tone mo lau. Ko talame mai ki he ngahi o ngoi ta e malu koe ni ai kakai o e Fonua, I he ngawe aisi, mo ngawe e kau whakafo I tui. Ka o ki ai whoki mai ko ngai taha, pe oku ai ho hake ai kakai o e Fonua, ko uhi ko ngahi tohitangi ko ni oku ave takai holo pe talanga I he ngahi platform whakasosiale, media whakasosiale. O ke ai fehu'i ko ni pe oku malo nai ai pule'anga I ho tau whakatu'utu whakakoristu tone pe moi lao. Malo abite Setita pe ko tui koe fehu'i mahu'inga ni, na ku fehinga ke vete ken I uke ko osi pa te utoi o atu pe kono uhinga o kulahi ai fehu'i o mai Fekau'Aki moia. Koe tu'u koe tau konistu tone, koe lao mahu'inga taha ia Fonua ni, au konistu tone pe lao pe tu'uni. Koe konistu tone, ai lao malunga taha ka te whepaki ha lao mo ia o malohe konistu tone. O ku tu'u tai pe malu. Kono hinga o kune hanga whakapapau I mai uluaki. Koe Fonuani o pure I whakonistu tone fakatu'i. O ku I he malu e tu'i ka whakonistu tone. Ua, koe fuakawa ne a fio, tap mo ne a fio, ke tauhi ai konistu tone, ke malu, mono ngai lao. Tolu, o tuhui mai konistu tone, he kai ke hoko hataha, huvanga whakatapu koe whakarean e konistu tone, o ku whaha pe hia matea ke taloni. Koe ne whakapapau I mai ia, koe kautaki, kupau ke naulak tauhe na tole lao. Koe whakahu'unga o pehe ke vete ke wharearea pa whai hawakai I pe lava o vete ki ai pure'anga, o stoton ke ilhe ni iko ni ukai ka provision pehe I pure'anga ke vete ki ai pure'anga. O ikai ka provision pehe pe lao pehe I konistu tone, ke vete ke wharearea pa vete ke pure'anga. Ko wharearea pe o kulava o tisove ne a fio. Aia koe taha whakia e ngahi mea ko ho haaki ai ni ihi I he kakai koe Fonua. Pe malawa nai e ngahi tohitangi koe ni, ai koe tohitangi ke hanga e ene a fio o dissolve e wharearea, he? Ia Setita koe nai whai whakataha kene kapne dia nai. Koe hanga ia koe ai mea kou fakahoko mai mau mau tatau e tohitangi ke veteki a wharearea pe iai hawakai.
wakai ko na ko sike pure anga pe lava na osi veteki e fare area i tau ko na tau tu situ me ai ko uhinga na kai ke ka hoko te pure anga ko uhinga ko na hoko te pure anga ko kai ke lava i ko institutone na ku mau au e whakamatala i he taimi ko na veteki ai ko e fare area ko osi e o mai ani ihi o whakamahaf ke take ka minista ki tua mona ngahi office Really? ko whakamatala ni ko na o mai Kana toki ilo ki mui o i kai ke lava e ngahi operation ko ia o tari whakalao. Kono uhinga ku pau pe ke iai e puranga. Ko tua konstitutone ko ke lava iai. Ko iai, ka pau e iai hatohi tangi. Tene ui pe takitaki i pe whakaai ai, pe ngari whakalotoa. Ai ātakai o ene awhio, ke whakaloto ia ne awhio, ke ne whai ha mea o tae whakonistutone. O kua upehe ko ni ihi ko ni o nau whai kovi apito ke ne awhio. Kono hinga o nau hanga o teke mai ai whakakaukau, ke fakahoko ha mea whaunga tae whakalao. Ke veteke ake pure anga. Kup, whawhitu, whawalo, o lao hia, kono whenga ke veteke a konistutone pe lao pe pure anga, ia whaunga o tae whakalao, ko anga tuku'i pe ko sedition. Kup whahiwaya, kup whawhit me whawalo e lao hia. Ko iai o kua upehe o kutotonu ke tari e kakai e Fonua o kutu tai ai konistutone. Makehe pia mahulu, o fuoloa hano taki mai e hatu'i ki tau tolu, i he malu ai langi mama o moi poto ai aha mohe ofo. O au mai ke foi poingi ko eni, pia kua falala na tuku e Fonuani ki langi e whakapoto e nau taki e nau tolu. O ku malu a ene awhio, ko toko siki e nia he atakai, o ku ikai ke nau malu, o ku nau fute, bea ku wongoi o ku nau fute ke ngau e ke ene awhio, kono inga ko nau wongoi ta e malu. E ku sia ene awhio, he fute ane ihi ko ni, e Setita. Ko mahuko ki loto, o ku mawhenke whakatu'u e pure anga ke mea ku iko governance pako pure lelehi. Ke ilo mea ko mawangoi Setita. O ku mauhanga o whakatonu ai lao mo whonga ngāue na e whakatoka ngahi netueka ki muai o wongo e ni iko nau tō ki tuana nau whakawhalala ke netueka ko ia e veteki e mea ko ia. Kau ke ai ki mea o ko whaamu ke uhanga point out me ho Talanoa ko ia, Whakatalanoa ko ia. O ke pehe, ko ki ne e toko si iko ni o ke e nau wongo i ta e malu. Pea tā o ke e nau totonu ke nau whakahoko e tohitangi. Iyo, malo e Setita. Ka pau nau wango i ta e malu pe nau tolu, ia nau tolu. O kai ka Fonua, hange ko ni. Ka pau ko au, na iai e ku kautama i loto, i he pure anga na whaingofua, netueka ki nganga'ehu. Ko interest aku. Ka pau ko wango i o ku vete ke netueka ko ia. Pehekai ke te whaingofua tap in ki loto ke pure anga. Te ufute, tato te whita ka pau na haki tau anga paipa mei loto o hau ki tua pau ki ai vai heni. Ko wango i ko whaunga ngau e pure anga ko ni, e awhi aho te ki ia toi peko ne mate au pito. Ko wango i tae malu a akto o taha, peko au pe mo kau maki. Ko tua e Fonua ia, o ksai pe ia. O kai to tonu ke o ngo i tae malu ai Fonua ia i he whaunga pure lelei, mo whainga ke tuusi ha mea au whai hala pe tae whai to tonu. Pe, o ku nau wongo i ta e malu, i ho pure anga. Kai whakahok pure anga se. O mau kabineti. Ko pure anga ne awhio. Ko pure anga nu whiri e kakai e malu ne awhio. O ko sai pe whoki ke kini ia koe ni a ene awhio, pe sai pe ka nau tole te ngā kakai. O ko tui ko nau palo parema, aki mou tolu pe koe. Ko tui ko tau ne ha malahe whi whao. Ko tui ko nau palo parema, ko whaunga mo whaunga ngau e mau whai me visone e mau. Ko visone ko mahu mo ia, ko governance, o ko ikai ko sangato au, pe ko paremia. Ka koe tau mua ngau e mau turi ki ai ko pure lelei, te mahanga vete ki haki fo ipununga pe o ngari e whai aha whai hala. Pe ako wango ia o tae malu e ni ihi ai pa unau fute ki nau tolu. Mahina hoinga. Hango ni, ka pau te hu mai au, pe o whanofo hola ni ihi loto. Peko sekta ekonomika, peko sekta sosiare, ko kau nima. Pe te ui loto, pe te ui tua, ka whaingofua ke ngā manau tolu. Peko sekta lao, ko whanofo hola ni ia. Ko ngoi pe o kua ha whakalelei, pe ko ha reform ki he lao, pe ko whaunga ngāwe, e ngāri ai ki i vete ki e whaunga ko ia,
ko pau ke wongoi o ko insecure. Ko me e ko wongoi taimi ni. Pe ko hau a ngaahi a ki meni pa mai whakawhekiki kia te au o self-defeat pe o stonge mahino pe ia o ki kai tonu e ngā whakawheki hango ni o mau futolahi ki mau tori whare area ke te whahano o ngoi ko ia awikene awhio. Ko ha whaunga he lalo la au tau no whai o kwhiri pe a toko lahi ka uhinga mau pure angai ko majority. Ko uhinga ia ko o whakotuu mai ai e kupu ua tolu o talaki ko te tonu ai kakai pe ko tangata ko loto o kakai ai makatu'unga o mawhai o pureanga. Because the will of the people is the basis of authority of any government. Ko mautolu ko na whire kakai, ko whire ko loto ia kakai. Ko hinga mau mai ato lahi ko loto e kakai. He kai ke tuku loto e kakai, ka tawo o kore ke toko taha pe toko wha ke nohanga liua loto e kakai. Ke palo pare mai. Ko ia ko ngahi pila e tuu whakatemo kālati mai pule lea Fonuani, o kai to tonu ke lulu noa ia. O to tonu ke puke puke, he civilize le lei o tau iai i he ahoni. Ko kore beke Fonua, o te mautoa ke tau here no whaka ai ko sia hifo. Koe ni ihi nei o mai tā ka te au, koe ni ihi nau asimea social media mai mea tau. Mausio, ko ha ni ihi, te nau asi i social media, u mau post mua mea tau, hange o mau pou ke mo vei voi Fonua ko ni tatau ai pepe na mau pou ke pati kai ke utui au ia mo toi kau he pati o mau kau mo tono no whaka ai ta whakahanga tona mo vei pe te utui rewa ko mo osteka mo toria ke whaeta o mau kore ke kakai mo pou ke pati o kai ke tau malu tau tolu i he tokolahi o kai ke tau malu ke tau tolu i he mea tau me uka mea me mahafu o tau malu ke konstitutone me moto e Fonuani meu tau malu ke pako kore mo tau hima o lao mo konstitutone mo mau e Fonuani mo lotu ko tau moto ia e Setita ko o tua motonga ko tau tofi au mo mua o tua tonga ko ngolo Oliveira ko o tua mo lotu ko meu tau malu ai kai ko here ta mo mahafu mo ko ngau ka mea ko e fohunga malu ia ai vau tata ko hai o malohi ko ia o malu ko civilize e lotu ko ia ko o totonu ko ia o tonu malu ta ko malu ko kore ke Fonua ke nau no fly na lahi ngai u fehu'i na hanga te ke o mai i he polo kalama koe o e ahoni pau kai ngai malu fo ke ta whaka teknolosia ngai malu he ta whaka social media o ko pehe te whaka osi aki pe fo i fehu'i ko eni ko hono uhinga he ku mahu'inga au pito a ngai malu ko eni o ta Talanoa ki ai malu pe atonga he kai pe tau fili a tau toluia pe te tau hu o social media pe kai ai ko me pe akita ke te fili ki ai. Ka koe malu e taha o ko wongoi o ko ki i o ko fu mahu'inga whau ke whai ki asio. Pe o ko malu nai e tau information ko a tau tolu whakapure'anga i he ngahi mama ko ni ki tua hange koe ni koe motu hia koe tau keipolo he ngahi wike ko mariu atu. O koe whiwhiri pa mo e tāla a pia kai fuko ko lawe hi fo e tāla ngahi mitia ko i muri o ko nau ho haa ki he ngahi wā Fekau'Aki pa mo tongani te lia e tau ngahi information whakapuripuri o ko mama ki tua he lava ke wesi ai mo nau tolu ia ka pau tau tae tokanga. Minista. Malo abu de Setita o ku moni o ki ai tau ngā unuange ke alu ke whakamoteni e tau nofo. Mo tau whakawhalala i he teknolosia o ono pōni, ko ne whemauange ia ke tau whiriwhiria, ko whe teknolosia o tau ngoi malu, pe ko whe ai whaunga te tau ngāwe a ke tau ngoi pe, o kei o whaki a ngai whakamatala o tau tui, o leleiange ke malu i confidential. Ua whepaki e Setita. O kei wheke tau komite a tau tore a pureanga ki he cyber, security. O kei komite ke kuna utongai ku nofo i he meiteki ka ku kaunga ke Potungaue Polisi. Pea na utoki awhike Fekau'Aki i he weekend e ua mei ai, Fekau'Aki pa mai tu'unga ko ki ai e social media. Ko au na ngawe i he media e Setita. O ko lau a media ko mama ko hanga po Tamate'i mate whapo uri. Ka koe ni. Ka urewa ai mama o fu'ulo lahi pea kai ke te lava pure'i. Ko whahinga iwi pe o kai ke te lava pure'i. Pea mo ne lau whai ke hulu, whai ke mau
ko ha mea pe alo fu ova e alo mau pea o kai ke ulo tau sia ke Setita ke tau hange ko ha moa ke whakaukau ke ta ofe atu a media koe pe ko social media ki au o mo o ni lau ko pe ko tangata ko tope wa no mafu wa no konsenisi pe te tau fa upe lao mo whakatetua e ngau e ke kakai ai mea koia o kuiai pe ai mea ia o koutu ia o toton ke lokai apito mi tongani pe ko amana ke whake kaua te motuania i he whakataha pe mo kau taki lotu a Fonuani i he tua pule lulu pe kuiai mea koutu ia te whakotua iai ke mau Talanoa ton ke loka apito me Fonua ko mea koe ngai website tau o whakata ko he taimi ni ata ke au Setita o kai totone ke fe mau ke hau ha consulteni pe ko ha poto pe ko toke ta sociologist o whakamatala mai o kukovi mea ko ia i Amerika i Arizona na report ha ke ai ko ngaahi website tau o kukau ia ke ne kaunga kovi ke health a kakai kai fe mau ke tau alu o totu a katiko maha kau toke ta o whakamatala o stoton ke tau ilo he taimin o i kai ke saia ke atamai o tangata pe ton ke loka wanga website pe te foto loka i au pito mi tongan pe a ko tunga malu ko tau ngai whakamatala information ni ko no hinga fo se te ko Fekau'Aki ko ke e-government pe ko Fekau'Aki fakateknolosia fakanetwork faka internet e ngai Potungaue i o ge to kanga ka Setita ke tunga malu pe o kuiai ai time o tau foto he taimi ke fakapa'anga i ka ia tau Fekau'Aki pehe pe ko foto e-government o kuiai whakamatala o kuiai whakamatala whakalukufua ko ia whakatake excess ke a kakai pa kua renga whakamatala o confidential ko ia e loka au pito peki mui hukau ia ke national security pa kua konsitan Setita na ia i kau consultant me taha ngai Fonua taki i tawhaaki ko nina o mai wei ko whetata hingoa o Fonua o whemau ke malu i peho nau ngea na o mai ki tongani e whakotua na e hanga he e tau kau ngāwe ko ni tongani o fehu'i ana tō ke tuku'unga na te kansere a rea pau ka arewa ke whakapapau i oku whakatoka malu au pito ha e-government e whakotu i tongani pe ko electronic government e whakotu i tongani ke kono o hinga pe ke whakapapau i o ku purei a fe'ave'aki a information ni o gai befo ke mau tokanga Setita na pehe o mau when ke loko mea ko toa pehe o kiai a lao ko information bill information ko right ko freedom of information kono inga ko na pehe o gai beno ki lelei he tamini ne o na pehe o kwa hamea o mau fa'u o ku kovi ke hene afio pe ko whare ne afio pe ko hatoki kurupi i tongani kono uhinga o ku tutu'uni he konstitutone ko pure anga pau ke fa'u ke lelei whalukufua pe o sai pe ka peha ki tamini mama mai ke mahino ko mama mai o kai pe kai ka hamea i o wha'u pure anga o ko fa'u pe ka ai pe ke pure anga ke benefit pe pure anga ko ia ko feta'aki a ngo fo i whakawhekiki ko ia i he whemau ke malu pe a moe totono e kakai ke nau ilo te tau whekuki mo ia kono strike ke palanisi o whainga ta a mau pe ka mahalo ko mea ko tau tokanga tau tolu ki ai e Setita ko e malu a whakamatala a tonga me hatau Fonua anga hatau heko sovereign state ako pehe pe foki ma ngai Fonua ke he i ngai Fonua hau o ke pe ngai whakamatala ke o mai o lahiange nau whakamatala whakapulipuli teria pe malo ai Fonua ko ia o i kai ke loto ki ai o ko tui pe ia ia ko i sola e mo i vulangi ke ngai ngau e whakapuli anga utau iai kai ke Mateni ko e fehu'i at penia ako whakaosi pe ia o ke pehe o mau malo pe si kakai e Fonua i he tataki ai pule anga lolotonga. Ia e Setita ko whamaloa te he fehu'i ko ia ke whakahata tona tuina ko anga hoku loto o ku malu be Fonua ia malu e tataki e pule anga koni o ku malu na ku Talanoa me komisiona pena e uhi komisiona ai kau taki kehe Fekau'Aki me malu a Fonuani o whai Talanoa ma whakataha Fekau'Aki me tu'unga malu a Fonua o wei ko whelawea ke whakaiki ka makatu'unga e kurea atu i ngai whakamatala ko ia o kai ka kurea whakapolitikare noa pē ka makatu'unga i o mai me ngaahi operational level kehe o ikai ko Potungaue Polisi pē o kumalu e Fonua he kai la ki toko nima pa tau tui ai o ku kei ke malu e Fonua
maoni pe ko mea pango ai pekia na hoko taimi ni kana aku rea I kapineti mo kore ke pureanga koe paku whapapala hieni o koe ka whalanga mamahi hieni ka koe tau whamui taha e Fonuani na hoko ai whakatamaki ko ia te teke hau aisia ke Fonuani koe alkaholo pe koe kawa pe pene pehe o kai totonu ke tau amanaki te tau solova aki ai formula koe ane afi o alkaholo ai aisi. He kai ke tau solova ke formula ko ane afi a paraparema ahoni po ka pongpongi. Ko ane afi a kawa mālohi. Ko ahoni ko aisi. O mau meai. O si ko aisi o si toi hu'ia ke mea fo o he taimini o mālohi angi. Kono uhinga ko taimiko huwai ke sina tangata u alupe hau ke tu'unga o kai ke toi mau ai fo iongo nonga mo ifo mo fia tata ko pau ke hiki ke orunga. Asi Amerika. Ko mea ulahi a mate ovatousi, ko no hiki faito'o kona tapu ke mālohi ange taimi. Kai poini o kou o atu, ko pau ke tau whenga ke whakaukau, ke tau hiki a whonga ko o tau address a ke paraparema, ke ua ta tau mo ko hiri. Hange ko ni. Hiki ke tau whakawhalala pe he Potungaue Polisi. O whenga ko ngahi, reform pe ko whakarerei ko mo Potungaue Polisi ko whakatewhito I he whenga ke turi ke whakatuasila ngai paraparema ko ni kai ke lawa Potungaue Polisi pe e kau ki ai ngasasi e kau ki ai ngai community e kau ki ai ngai komiti whakakolo e kau ki ai kau takilotu e kau ki ai ngai family e kau ki ai tamai mo whae ko pau ke tau tuu katoa o malu I ho tau Fonua ka koe ke Potungaue Polisi pe he uku ikai ke o mai katoa ai fu patseti ai Fonuani ke Potungaue Polisi pe o tufa takai holoia ko hewa ponyono miliona pe o mai o ko ulawe ati ai ko no ngaha ke tau ngai whakapolisi atata pe ka ia tu'ue ako e tu'ue ha ko pau pe ke vahe kakat e hikia he tauni ko pau ke hikia e kau ke mga Potungaue ke e kau ke customu e kau ke Potungaue prisone, e kau ke Potungaue health. He alu o whotu e ngai halfway house, pe mo ngai rehab house. Ko hinga pe ke lava whotu e te Minisita u whokatoa pe ke paanga. O te ka pau na iai ha paanga. Ko whotu katoa u mea koni, bako kore ke kai Fonua. Ko e lahi ange e tau whie mau I he alu o taimi, ko pau ke tau tari e tau toluia, ke tanaki ha paanga Setita. Au pita. Kai ke hiki e mea ki o lunga ka tau pehe ko tau whe mau o pesete te au pa ko tau tānak paanga o pesete nima. Ke lava ia ke hoko mea ko ia ke tau to'o maha lai pepa uwhi ka te pire. Ke lava mea ko ia. Ko kore atu ko tau paloparema o ko serious. O mau whenga, o mau rerei taha, o mau tō whakataha ki ai. Pea ko wongo I pe e Setita, o mau whakamāto ato e Talanoa ki ai, pea ki ai o amanaki lahi. E solova palaparema I he whaunga o mau wongo I e vave. Ka mau he ikai ke whaiwhanga ki longoa anoa ia ko e ni ko no inga ko e tawhia maari haki I kulupu. E astotonu mai I whakatātā kon ko talatu. Ka kono uhinga pe ugai ni ihe unau tawhia maari. O pau ke taria e au ko ngahi paraparema ko tape e hoko society ko pau ke fau ia ke tu'unga fie maari ani I ko ia ke nau fie maari ke asi o bia paraparema ka ko whahoka ke Fonua o malu pe Fonua ia e malu ai ngahi Potungaue mo lao mo konistutone ko fatu ke malu ia ki tangata tonga me fine tonga Ex-Minister Mateni Tapueluelu, malo apito.